Mixelo unene maxaka ya mina varhandziwa eka Kreste Yesu. La a ni ri ko ku sunguleni a ni twa onge a ni twali kahle ni lava ku hundzisa mhaka leyi ni nga yi vulavula ka video leyi ya ku sungula mhaka ya nyimpi leyi hi nga langutana na yona leyi muprofeta Amos a nga yi vulavula eka buku ya yena Amos 8 verse 11 laha yi vulavulaka hi ku emasikwini ya makumu Xikwembu ku vulavula Jehovha ri masikwini ya makumu ni ta pfumelela endlala emisaveni hinkwayo. A ku nga ta va ndlala ya swakudya, a ku nga ta va ndlala ya vuswa na xinkwa, a ku nga ta va ndlala ya phuza, kambe ku ta va ndlala ya rito, ku ta va ndlala ya evhangeli. Hi hina lava sweswi eka nkarhi lowu hi nga le ka wona ni nga vula ni ku we are the lucky generation, but at the same time we are the unlucky generation. Hikuva swilo leswi swi taka swi ta ba vhangeli swi ba eka nkarhi lowu hi nga le ka wona laha swi require-aka ku vanhu va yima va twisisa ku what is a warfare. Hi le nyimpini vazalwana. Loko hi vulavula hi nyimpi ni vulavula hi ku loko Bibele yi ku emasikwini ya makumu hi wona hi hanyaka wona ku ta va na ndlala ya vhangeli, ku ta va na ndlala ya rito hayi ya xinkwa na swakudya, ku ta va na ndlala ya vhangeli. Ivi loko yehla na yo yi ri tintombi na majaha va ta suka evupela-dyambu va tsutsuma va kongoma va ta suka evuxeni va tsutsuma va kongoma evupela-dyambu va lavana na vhangeli, kambe a yi nga ha ta kumeka. Hi marito man'wanyana hi vona nyimpi leyi hi lwaka na yoho malandza ya Xikwembu vafundhisi va hlaseriwe ngopfu laha u kumaka loko u ya ti-court ku na ti-court mfundhisi u etlele na n'wana wa youth kerekeni, mfundhisi u kumise munhu khwiri handle, mfundhisi this mfundhisi that. Na ku langa vona video yin'wanyana ya hala kaya ebush mfundhisi un'wana na yehe ku na manyala man'wana a ma ri ku endlekeni kokwalaya. Hi nga hatlisi hi jaja ku jaja nkarhi wu nga se fika a swi laveki, a hi hina futhi fanelaka hi jaja lava nga ta va ta avanyisiwa hi Xikwembu. Tsundzuka loko Moses a humesa ma-Israel Gibita, Xikwembu xi vulavule message wun'we lowu nga straight and accurate. I ri Moses, famba ni twa ku rila ka vana va mina Gibita, famba u ya va humesa u va yisa tikweni ra Kanana. Hi marito man'wanyana Xikwembu xa swi tiva ku va ya Kanana, mara a swi vuli ku loko se va fambini va ya fika Kanana, mara still ku fika Kanana a swi vuli ku va le tilweni. Kanana ku na lava nga fika Kanana va joha, ku na lava nga johela Xikwembu, Xikwembu xi va panicha va ri etikweni ra xitshembiso ra ntswamba na vulombe. Hi marito man'wanyana loko u ri Kanana a swi vuli swa ku se u le tilweni, wa ha boheka ku tirha u tirha ntirho wa Xikwembu. Loko ri ndzeni ka kereke a swi hlayi swa ku se u nghenile tilweni, ka ha ta va na rifu. Endzhaku ka rifu hi vula ku nga ta va na ku avanyisiwa ku u ya kwini we. So leswi vulaka i ku as a minister of the word muchumayeri wa vhangeli ni ta emahlweni ka vanhu ni ku hi khomeleni ka manyala lama nga le ku endlekeni. Ni twa ni davuka ngopfu ku vhangeli ya hlazeka, vhangeli yi nghena manyaleni, vhangeli a va ya ha tshembiwi, vhangeli vanhu se va vona vafundhisi va ri xilo xin'we. Vana va le kaya, I'm here to tell you that there are still pastors out there that are preaching the powerful gospel, the first grade A gospel that will take you out of your sins and introduce you to the kingdom of God. Leswi ni swi vulavula ni yimini hi boldness. Leswi ni swi kombelaka ka vanhu a hi sunguleni ku khongela hi khongerisa vafundhisi va lava welaka ka manyala walawo. Va ko vafundhisi va ku vo va weak vhele nje vo rhandza ku pfula zipo, mara ku na vafundhisi va ku va ve tshama va va powerful and ya swi tiva ku na loko hi switwa swa ku swi endlekeni swo karhi ku na lexi ngo endzeni xi ngo mara mfundhisi wa mehe a hi yena vo n'wi hembela ku ri ku hikanene hi yena impela ku va ku nga ri yena ngopfu va tirhisiwa vafundhisi laha handle. That is why bandla na bandla ri boheka ku va na ti-intercessor. Ti-intercessor i vanhu lava khongelaka vusiku na nhlekani, va khongelaka va khongerisa mfundhisi, va khongelela mfundhisi, va khongerisa bandla, va khongerisa mimoya leyi taka yi ta ba bandla. Tsundzuka loko bandla ri sungula ri kula ku na mimoya ya kona leyi taka yi ta athaka ku bandla ri nga kuli. It's a spirit of confusion la nga ta sungula ku hlevaniwa ndzeni ka mabandla. Ni ta evanhwini ni ku nyimpi leyi i nyimpi va ka hina yi lava ku lwiwa hi xikhongelo. Loko hi nga swi twisisi ku le i nyimpi hi ta hetelela hi huma ndzeni ka tikereke. Hi marito man'wanyana hi jika hi huma ndzeni ka tikereke hi ti byela swa ku hi fularhela mfundhisi, a hi fularheli mfundhisi, mfundhisi na ye a ngo va le tilweni. Hi fularhela Xikwembu lexi xi nga tota mfundhisi ku va na chumayela vhangeli. Loko u nga fularheli i Xikwembu, Xikwembu xa ha ta va pfuxa lava nga ta va ta fika va mi restore nakambe. Swa ku mfundhisi i endle yini ndzeni ka bandla, khongelani Xikwembu xi ta mi pfuna. Va ha ri koho vafundhisi va ku chumayela vhangeli ya ntiyiso. I nyimpi leyi hi nga langutana na yona. Xikwembu loko ku biwa vafundhisi, yingisi loko ku biwa vafundhisi ku ri vo va wela ka manyalweni vadyondzisi va rito ku hetiseka matsalwa. Loko Xikwembu xi te ni ta tisa ndlala a ku nga ta va ndlala ya xinkwa na vuswa, ku ta va ndlala ya yini ya rito ra Xikwembu.
hi leswi nga lo ku endlekeni namuntlha. Tintombi na majaha ti ta suka vuxeni ti ya vupela dyambu ti lavana na vhangeli a ti nga ha ta yi kuma. But swi ta twakala swa ku va ri ku kumeke munhu loyi a chumayela ka vhangeli ya ntiyiso Eastern Cape, vanhu va fika kona loko va fika Eastern Cape va ku a nga ha ri kona i sukile se i le Free State loko va fika va kuma a nga ha ri kona va ta va se va kala vanhu va ku chumayela vhangeli hi nkarhi wolowo. Hi nkarhi wolowo vanhu lava chumayelaka vhangeli va ta threatenisiwa kumbe va tshembisiwa ku dlayiwa kokwalaho ka vhangeli. Mara leswi nga ta ku tshembisa xo loko va va tirhela Xikwembu hi ku tiyisela na ku tshembeka hikanene, Xikwembu xi ta va sirhelela. A va nga ta dlayiwa hi nala, a va nga ta hamiwa hi xilo lexi xi nga ta xi ta heleka nala. Xikwembu xi ta va pfula matihlo va vona emihlaselo ya hata yi nga se fika ka vona. I nyimpi leyi nga le ka yona. Buku ya Amos 8 verse 11, famba u yehla na yona u ta wu kuma ntiyiso wa kona. Ni twa ni khomiwa hi tingana loko ni twa ku na mfundhisi wun'wanyana a nga kumisa khwiri mhakhi na n'wana. I mfundhisi, minister of the word. Ni khomiwa hi tingana ni vona vafundhisi va famba tikoti ta manyala. I minkarhi ya kona va lava swikhongelo. Hi nga hatli hi va hlulela, hi nga hatli hi va avanyisa. A hi yimeni hi khoma hi boha bandi rin'we hi va khongerisa. Xikwembu xi va twela vusiwana xi va restore nakambe va vuyela endleleni. A swi le ka hina ku avanyisa kambe swi le ka Xikwembu. Na swi twisisa swa vava ina, ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi va nga n'wi rape, ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi va nga n'wi humesa endleleni, ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi va nga n'wi hleva endzeni ka mabandla, ku nga va ku ri n'wana wa wehe loyi ku nga endleka swo biha, mfundhisi a nga endla swo biha ka yena. U nga fularheli Xikwembu, mfundhisi a nga ri Xikwembu, o va muchumayeri, ministara wa rito. A hi khomi kokwalani vana va le kaya. Loko hi ka nenenene u tshemba ku Xikwembu xa hanya, sungula ku khongela u khongerisa vafundhisi. Hi khongeleleni, a hi va tintsumi. Ku na miringo misaveni, especially loko hi sungula ku hi titwa onge hi na matimba, hi sungula ku va na pride, ivi hi huma ka xikhongelo hi tshemba leswi nga na swona, hi tshemba timali leti nga le bank, hi tshemba timovha leti nga na tona, hi tshemba tiyindlu, hi tshemba evuhina, hi nga kala hi nga hluli. Sathani i hi wisa lula. Xikwembu a xi vi na n'we xi mi hlayisa hi le nyimpini. Nyimpi leyi yi lava ku dlaya vhangeli, mara wena loko wa ha ri kona yi nge fi vhangeli wa ha ri kona. Loko wo sungula ku khongela namuntlha, u khongerisa vafundhisi, khongelela vabixop, khongerisa tidikoni, khongerisa varhangeri va mabandla na tikereke na ticathedral, hi ta hlula together as one. Xikwembu a xi mi endli kahle namuntlha mi twisisa ku na mimoya leyi nga khoma vafundhisi. Vafundhisi lava hi vulavulaka hi vona i vafundhisi lava nga tshama va pfurha, van'wani va kume vhangeli va ponisiwa, van'wanyani va kume mikateko. Hi vafundhisi lava nga chumayela vhangeli. Namuntlha leswi va nga wa, return the favor hi ku va khongerisa, u va kombela ka Xikwembu. Hosi, bring your restoration. Hosi, bring your anointing. Xikwembu n'wi vuyiseli nakambe, n'wi vuyiseli, redirect them. Va wini na pfumela, kambe swikhongelo swa wena swi nga va tlakusa nakambe. Hosi a yi mi endli kahle. Shalom, God our peace. Hi swona kombela mi subscribe hala ka channel leyi, mi ta pfuna van'wanyana ku va yi fikelela. Ha Kreste Yesu wa Nazareta, swi nga endleka hi ta fika tikweni ra ka n'wehe. A ni tivi ku le kwini, hi ta fika tikweni ra ka n'wehe. Xikwembu loko swi rhandza u hi khongerisa hikanene, hi ta fika hi tisa vhangeli leyi ya ntiyiso. Hi tshinya lava nga wa, hi tlakusa lava nga wa, hi tshinya lava nga homboloka hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. A hi yo lulama kambe hi rhandza ku yingisa hosi, hi tshama mukhongelweni. Hosi a yi vi na n'wina yi mi hlayisa, mi hi veka xikhongelweni, mi hi fihla hansi ka ngati ya Yesu Kreste wa Nazareta. Amen.